haya na vaini vothe vane vodori ri twe fano masiala ḓuvha namusi ri tshi khou ita ḓivha zwakale ri tshi khou ḓivha dza line up heini zwino khou ḓo vha na thaidzo nthihi kha i line up kheyo thaidzo ya hone ndi uri na lengo u swika ni ḓo fhiriwa nga vhoramuzika ndo kwamba uri arali kha una swika royal nga vo 12 kana nga vo 11 ya vhusiku ti vhone vhaṅwe vhane vha bva vho lenga nṋe ndi khwine ndi vula na magete nṋe ndi vula na magete ndo ḓowela fhedziha ndi hafu vha ri fhala kha hora ya vhuṋa ri mbo ḓi gidisa matikana kha vha ḓo ri ṱalutshedza vision ya SABC Limpopo uri na i align hani na Phalaphala FM Royal Heritage Festival. No, nda realebo Tiko Dima Tabang. I think first of all, let me start by saying Roshutupazwa, because today we're not just alone as Phalaphala FM, and we are not just with our partners. Mara Tava Yokunguru. I think that's where we need to start to appreciate Bo Tobere Bogore for his presence here, all our partners, all our supporters, the music industry stakeholders that are here, to say we as Phalaphala FM over the past number of years, we've seen how big this project, the Phalaphala FM Royal Heritage Festival, is growing. And our dream and hope is that Limpopo becomes one of those provinces that is earmarked in terms of making sure that the music industry grows. We've done this without any big muscle support, except for a lot of the local stakeholders that have been assisting us. And our vision, the big one, is that as Royal Heritage Festival grows, let's see how Thulamela can become a city. Muchimbidza mushumo rine ri vhavenḓa ro vha vhavenḓa ri ḓo ḓi dzula ri vhavenḓa ndi zwine ra vha vhavenḓa ngazwo muvenḓa ndi mubiko na ifeife ḽa vha muvenḓa sala ndi wa nyatupikura nga nṱha vha thenisa mino i ḓo na lukana ya sala ngomu ndi nova ya fulufulu a i dini hone a ri tendi vhana vha tshi tambela tsini nayo ngani ngauri vha ḓo hangwa vha i hasha nga mavu ya vhahuvhadzi kha vhuṱambo vhuṅwe na vhuṅwe musi ri tshi takusa vha musanda kana vho Thovhela hu vha na zwifhungaṅwando zwino tshifhungaṅwando tsha vho Gole Mphaphuli Thovhela wa ḽoṱhe ḽa Mphaphuli ndi nṋe Ntshavheni Russell Mashiketsheta ngori Mbatata Mahambaitwa kuzengala kata vha musanda vho Mbengeni Cock and Cock Thana la Msimbiri vho Pfene vho Gwete Chomi ya vhana the veteran Munyamkana nga mukukulume wa ḽoṱhe ḽa Afrika zwine nda khou humbela zwone ndi uri ri ḓo luvha lwa u thoma ra luvha lwa vhuvhili ra luvha lwa vhuraru nda kona u gonya mkhondweni nemtuka a ri luvhe zhulo Muthombela a ri dovhe tshivhavhara tshatsha a ri khoḓedzerera mipululu Sulu Muthombela kha kamere marunga tsindevhela iwe ne ri faina fatiti ya mzandi bona nga tsha ndo no ḓi amba uri ḓorobo ya Thohoyandou i vha yo hulisea nga maanḓa na u fhaṱutshedzea u ḓiwana mushumo o no nga hoyu noni u tshi khou fariwa fhano zwo no vha na miṅwaha hu lingedza u takuwa makhuwani ndi hayani fhano khoyu henefha u dzula fhano fhedziha Thovhele vha ḓi pfha hani mushumo hoyu muhululu ngo tou rali une wa vha na ḓivhazwakale ya vhuḓi nga maanḓa u mona na shango ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe u ya nga vho Madikana vha fhindula ngaho musi DJ Sha tshi khou amba navho uri kha dikita lingafha vha ḽi vhambedza na ḽifhio vhadzungudza ṱhoho vha ri a huna dikita kheḽi mavuni yavho vha ḓi pfha hani u ḓiwana vha vhone vhane zwi khou itea mavuni yavho mushumo mungafha arali hu na Thovhele ane a vho ri o takalesa ndi vho Thovhele vho Mphaphuli u tshi khou lavhelesa miṅwaha ya 11 wa wana heḽi dikita ḽi tshi khou ḓi ya phanḓa no ita maḓembe vho lavhelesa henefha kha launch yeneyi u a kona u zwi vhona uri vhathu vhashu vha fhano Vhembe vho takala vhukuma vha nga vho ṱhavhelwa injection ya dakalo zwino ri ḓi tama u wana hezwi zwithu zwi tshi khou ḓi endelela zwi tshi ya phanḓa zwi tshi khou ḓi tikwa na nga maṅwe masia
u takaliwa hu khou takaliwa Thovhele no ḓiwa hu khou ḓiwa nga vho no bva henefho ne vha bva hone fhedziha vhadzulapo vhavho vhalanda vhavho musi hu na mbepha ḽo no nga heḽi vha vhuyelwa nga nḓila ḓe? Vha ḓo zwi lavhelesa uri hafha ri na dzi hodela ri na dzi lodge hedzi dzi lodge ndi pfulufhelo uri nga hoyo ṅwedzi wa September dzi vha dzo ḓala zwa sumbedza uri hu na vhane vha khou vhuyelwa. Vha ḓo zwi yelela uri musi hu tshi khou dzudzanyiwa heḽi bepa hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo wanala vha tshi khou fara fhaḽa na fhaḽa vhaṅwe vha khou khura fhaḽa hu na vha security vhane vha ḓo vha vha tshi khou linda na vhone vha na zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo ḓivha vha khou zwi wana. Ri sa hangwi na vhane vha ḓo vha tshi khou rengisa henefho kha ḽeḽo ḓikiṱa zwi amba uri vho Nyamasindi na vho Nyamukamaḓi hu na mbuyelo ine vha ḓo i wana. Mavhengele ashu ane ane ra khou a vhona vhathu hezwi vho ḓala hafhanoni vha ḓo vha vha tshi khou ḓidzhena vhaṅwe vha khou ṱoḓa u ṱuwa na zwifuko zwine vha ḓo ri ro zwi renga ri Venḓa. Zwino u wana u tshi tea u livhuwa Phalaphala na havha vha Royal uri nga hetsho tshifhinga muṅwe na muṅwe vha tshi khou ḓi tama u ḓiwana a fhano Venḓa ende zwi ita uri na havhaḽa vha sa ḓivhi Venḓa nga hetsho tshifhinga na vhone vha ḓiwane vha fhano Venḓa. Ndi vhanzhi vhane vha vhuyelwa nga heḽi ḓikiṱa ndi Kezo ri khou livhuwa nga maanḓa Thovhele a ri ṱanganee nga dzi 13 Kezo ri khou livhuwa ri khou livhuwa zwino vhono amba nga u vhuyelwa ha mavhengele na hanefha dzi hodelani wa tou dzhena fhaḽa kha booking.com zwino hoṱhe dzi sokou ri fully booked uri na Airbnb nda dzhena zwino fully booked Thohoyandou yoṱhe wa bva nayo khaṅwe nga vho dzi 14 ndi nga wana budzulo ti hayi a zwi nga dzi 15 nga dzi 15 16 nga ngeni ngori a ri khou ima zwavhuḓivhuḓi a ri tsha ima u bva zwino unohana fhedzi kha ri nambe ri dzhena ngei thulamela ti ri pfho ri vhone eḽi ḓikiṱa vha ḽi vhona nga nḓila ḓe ndi khou tou ya kha miyanga hafha vhathu vhashu vho Meya ndi vho Sara Rambuḓa vho Rambuḓa ri khou vha ṱanganedza kha vha fungeliwe Mike mubveledzi a thi a vha zwi ḓivhi vho hezwi zwithu a vhashumi nga zwo vha wana u fungiwa kha podiya ni khou zwi vhona ri khou vha ṱanganedza ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM fhedzi zwi vha fara hani bepa iḽi ḽiwe lu ngo rali ḽi tshi khou fariwa hafha kha masipala wavho? Rine sa masipala wa Thulamela masipala onoyu wavho masipala muhuluhulu une musi bepa heḽi ḽi tshi khou fariwa khawo ri khou pfa ro takala nga maanḓa ene ri a zwi vhona na nga vhadzulapo vhashu uri vha vha vho takala hoyu mushumo vha u funa nga maanḓa vha tou lavhelesa na musi hafha zwezwe nda dzulisa zwone khona dzoṱhe ndi vhathu vho tou ḓaho u ṱalela zwine Phalaphala na vha Royal Heritage vha khou zwi ita namusi vha ri mini nga vha tshi amba na vhathu vho meyara vhane vha ḓo dzhenela mushumo hoyu wa bepa iḽi ḽone nga maanḓa ngauri a u sokou ambiwa nga heḽi bepa sokou pfa hu khou wa Thohoyandou hu funa ambiwa Thohoyandou hu tshi ambiwa nga masipala wa Thulamela mimapa i tshi sedza hune bepa ḽa khou itiwa hone i fanela i tshi khou amba na nga masipala wa Thulamela. Vha ri mini mulaedza wa ndeme kha vhathu vho no ḓo dzhenelaho mushumo sa masipala wa Thulamela u tshi khou lavhelesa vhukhamusi na ndugiselo dzavho sa masipala ri tshi khou lugiselaho mushumo ngori a ri lugisiri roṱhe sa Phalaphala FM Royal Heritage Festival vha tshiimiswa tsha ndeme nga maanḓa zwi khou itea henefha na vhone kha masipala wavho Meyara? Vha zwi ḓivha muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri musi vha tshi dzudzanya hoyu mushumo tshifhinga tshoṱhe vha ya ḓa nga hangeini dzi ofisini dzashu vha amba na rine zwine rine ra kona u vha thusa ngazwo ra vha thusa musi hu na maḓaka vha zwi vhona ri a ḓa ra vha khurela ngo to ralo fhedzi na ṅwaha ndi khou vhona uri ḓaka ḽi nga si vhe hone ngori ḽa ḽo hula nga tshifhinga hetshiḽa tsha musi ro ima ri si khou shuma hoyunoni mushumo fhedzi kha vhadzulapo vhashu vhane vhoṱhe na vhane vha ḓo vha vha khou bva kule vha tshi ḓa fhano Thulamela
vha khou vhona Thulamela ndi fhethu ha mulalo, ndi fhethu hune zwifhaṱo zwashu zwo dzula nga nḓila ineyi musi vha tshi ya khazwo vha ḓo wana zwo naka nga maanḓa. U tshi khou uri vhuḓifari havho ri ḓo takalela uri kha vha sie vhupo hashu ho naka sa vhune vha ḓo vha vho vhuonisa zwone. Vhadzulapo vhashu kha vha sale vho takala hu sina vho huvhadziwaho nga zwifhio na zwifhio. Vhugevhenga ri khou ri vhu songo vha hone musi ri tshi khou tshimbidza hoyunoni mushumo washu wa bepha ḽashu, u itela uri na vhane vha bva kule vha dovhe habe vha wane tshifhinga tsha uri vha hu tame vha vhuye nga u tou ralo. Fhedzi vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓa kha heḽi bepa ndi vhathu vhane vha bva hanefha Thulamela, ndi zwone vha ḓa vha ḓiphina vha vho renga dzithikhithi, fhedzi vhone vhaṋe vha vhuyelwa nga mini nga heḽi ḓikiṱa? Rine zwine ra vhuyeliwa ngazwo muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, hezwi heḽi bepa ḽo ḓa vha tshi khou vhona vhathu vho ḓala nga u rali vha khou sia masheleni hafha kha masipala washu. Vhoramabindu vhashu vha khou sala vho fara dzi hodela hedzi dzi ḓo vha dzo ḓala dzoṱhe hu sina kha ni tori hu sina na vhupfhelo ha mare. Zwino hezwo zwi ita uri masipala u takuwe. Heḽi bepha ḽavho muhashi ḽi khou ita uri heḽi bono ḽashu ḽa uri Thulamela i khou tea u vha city ḽi tou vhonala ḽi tshi khou ya phanḓa, ngauri u ḓadza havho vhathu nga u rali zwi dovha zwa ṱuṱuwedza rine hoḽa muhasho washu wa local economic development kha masipala ri vha ri tshi khou sedza uri ndi ngafhi hune ra nga u bveledzisa uri hu kone u kunga vhathu, ngauri musi vhathu vho ḓa vha ḓo ṱoḓa zwine zwa tea uri zwi vha mvumvuse vha hanefha kha masipala washu wa Thulamela. Nna ndi Musanda wa Musanda Foundation, ri khou ḓa kha vhone live ri hafha Thohoyandou Mutsindo Mall hune ṋamusi ndi ḓuvha ḽihulwane nga maanḓa. Ndi Phalaphala FM Royal Heritage Festival launch 2025 hune ri khou ḓa ri tshi khou zwi vhona uri hoyu ndi mushumo muhulwane une ndi mushumo une wa khou kona u bveledzisa lushaka lwa vhorine. Vhoramabindu vha ḓo swika hune vha vhuyelwa na vhunzhi ha vhathu vhane vha nga vha na madzulo ane vhathu vha nga swika hune vha dzula khao. Ḽa ndeme ndi ḽa uri ri khou dovha ra ri kha vhaswa vha vhorine, hezwi ni muswa ni a ḓifara zwavhuḓi na ḓiṱhogomela na ḓifara zwavhuḓi na ḓitsireledza na ḓifara zwavhuḓi na dovha na humbula uri ni muthu wa ndeme vhutshiloni. Ndi zwa ndeme uri ri tea u ḓifara zwavhuḓi na dovha na vha na ṱhonifho, ngauri ṱhonifho ndi ya ndeme. Ṱhonifho ya kona u bveledzisa muthu, ṱhonifho ya kona u ita uri muthu avhe muthu wa khwine. Ri dovha ra ri kha vhana vha vhorine usikale nḓani khou thoma with your trial exams, ri khou ṱoḓa uri hoyu ṅwaha ri khou ṱoḓa u ita history hafha Limpopo, ri khou ṱoḓa u ita history hafha Vhembe ya uri hu vhe na dzi results dzine a dzi thu vhuya dza vha hone Afrika Tshipembe, ya uri hu vhe na dzi results dzine dza sumba uri ndi kona u fara direction yone, direction yo dzhia responsibility, muthu a ḓibveledzisa, muthu a ḓi ita muthu wa khwine. Nṋe ro takala a hu no sala 2025 ri ya damuni, ri khou ya damuni ma ndi grand ma, ri khou ya damuni ma, ri khou ḓiphina damuni ma, vha ḓo vha pfa na vhaimbi ndi tshi ṱuwa vha zwone wa Royal Heritage ni shandukani nesengani kezo avakopfala man chiapula echi chimbili zvi ndikotea to vanhu sokuima kana ndiyadzula ndamba atanoima mafhungo yako ṱoḓa no to ima. Alright. ya vhone senga ndi ḽo mari khou vha ṱanganedza kha mbekanya mushumo ya dzioro ndiko livhuwa nga maanḓa kha vha ḓo femisa zwone vha khou femisa zwone ndiko livhuwa nga maanḓa Tiko na Shandu. Ndi dovha hafhu ndi livhuwe na mudzimu wo ri konisaho uri vhe hafha rose na i miṅwaha ya 11 yoṱhe ndi sathu ya kule kha vha ri ndi ri vhane vhanga ndau ya ndona ari luvhe khunyu buka ḽi sina mutshila ndau ya ndona. ya Shandu u swikela zwino hafha irema hone ro vha ro vula dzi early bird, ni ngari u swikela zwino ni khou fushea zwi khou takadza afha irema hone ri khou lavhelesa thengiso ya early bird? Ya no early bird yo ita bede nga maanḓa, yo tshimbila ya fhufha si bede ndi chinoni yo fly o ḓifha nga maanḓa, yo ita zwine bird
ya leta zone ri kho pfori ngo zwa vhukuma kuma tomba ngo hoyo ṅwaha ro vhona zwi lunga maanḓa ri khou tenda uri na namusi musi tshi bvisa line up zwi ḓo to ralo ndau ya ndoto fhedzi ri tshi khou sedza heneyo line up mufuda wa vho ramuzika vhane vha vha hone ndi vho nnyi ndi tshi khou ḓo ri ni ambe madzina fhedzi ndi vhathu ḓe ndi muzika ḓe hai ndi vhaimbi vhane ra ḓi sokou ḓi vha fadzi radioni vha tshi khou imba hai ndi vhaimbi zwi khou ḓa fhedzi hai ri na dikita thangeli phanḓa ha heḽi ḽashu ḽihulwane ḽa dzi 13 dza september ḽine ḽa vha phalaphala fm royal gospel family day uri vhathu vha songo sokou tou mangala hafha ri tshi vho ṱharamudza zwithu ri na hafha hu khou itea mini ndi bephaḓe nahone ndi ngani ro swikela kha bepha ḽeneḽo ani tshi khou manga family nane tsha ndi lumelise mufumakadzi wanga na vhana anga ange tshi vha khou vhona kha mavhona kude yavha ndi funa badi zwino mafhungo ya family ndi ya uri ro vhona uri zwo tea uri ri vhe na mushumo no ṱanganya miṱa vhana na vhone vha phathi yazwo vhabebi na vhone vha ḓe vha pfhe vho dzi gospel artist dzi tshi khou imba vhana vha ḓo vhona miswinki vha ḓo khou pendwa zwifhaṱuwo ngoralo na mabopi a ḓo vha hone vha khou dzhiwa na zwinepe na dzi braai areas ḓo dzi hone so it's a family day ri khou encourage miṱa uri ḓe i vhe tshithu tshithihi vhukhotsi vhana vhomakhulu na vhaḓulu waya okay ndo vhona thikhithi hanefho kha family day dzi tshi toka ndi 250 muthu muthihi ndi muthu muthihi muṅwe na muṅwe ane u khou na vhana vha khou badela 250 kana zwi ḓo vha zwi khou tou tshimbila nga nḓila ndi 250 mara vhana vhaṱuku I think ndi 13 and under if I'm not mistaken 13 and under a vha badeli vha dzhena mahala ri tshi khou ṱuṱuwedza mini uri vha kone u ḓa na vhabebi vhavho vhabebi vho vhone vho no badela thi ri funa u badela vhaḽa vho ḓo imba yanga vhabebi vha tshi ḓa na vhana ri vhe na mushumo wavhuḓi ndau ndo fhedzi tikiti ro dzi pfa na mabupi ro a pfa na dzi braisten ri khou dzi pfa mara zwe ra ḓela zwone afha shandu ḓano amba na riṋe man pfa tshiṱungu afha hei a ri tende vhathu washu uri na ṅwaha yano dzi khou ḓo tou vhuya tshoṱhe zwi khou takadza nga maanḓa rine ri khou livhuwa vhathu vhoṱhe vho ri tikaho miṅwaha ya 11 kha ndi ambe uri ndi sa tematemi uri heyi show ya ḓo ya si show nga heyi nḓila phalaphala fm royal heritage festival yo vha i sa nga si vhe nga heyi nḓila arali vhathu havha vhavenḓa na heyi province yashu limpopo vha songo ri sapota vhavenḓa vhatsonga vhapedi ri khou livhuwa nga maanḓa so a ri tenda uri lanapiyo na ṅwaha i ḓo vha ima nga heyi nḓila vho sikhwevhulio ndi rita mutshini ndi a rita nga ngeyo rihani vha ready ri ḓo thoma nga line-up ya family day ine ya vha uri ndi gospel family day ri vhona uri yo ri farela mini nane ndi ḓo bva afho uri vhathu vha kone u vhona screen zwavhuḓi kha ri ite ngoralo kesho sikhuluma Royal Gospel Family Day, 6 September, Royal Gardens, Nairobi. Vaimbi vavokera, Dr. Rebecca Malope, Takindo. Newi. Robi Wamanyaga, Huluso Tenga, Budo Praise Nawaudi, Takisi Kwibiru, Mukoni Marabi, Siko Mall, Hasta Donation, Tabelo Tawanyeta, Nevi M, Toreka Muso, Cairo, Worship House. Zvipatuwo ravana mabhopi alavana ravana misvinki ratovarangocha ujene ndi 250 randa muti muhulwane vana va min'wana ya fasi ya 13 vajena mahala richani vana va dehanne tikiti dzispa na ticket pro #ahuna usala yo vhathu vaivona ridove ndofuna polani vosikhulu wa chiri richani vana va dehanne hune ra khou vha ṱoḓa hone hai ri khou livhuwa vhukuma zwine zwa khou takadza nga maanḓa ndi zwa uri heyi event yashu namusi i khou trenda number 2 South Africa loṱhe kha Twitter a ri zwi vha nḓila zwa ndezwi zwi amba uri na vha ri Cape Town na vha ri Eastern Cape na vha ri Durban vha ḓivha uri namusi event khou itea mini kha Twitter. Ri khou trenda number 2. That's very big. Arali ri zwi vha nḓila zwa
zwino tshila tshifhinga tshe ra vha ro tshimela khetshi a thi to vhona manzhi lini ndi ḓo tenda uri havhaḽa vhaṱhanga nge murahu ni ite zwo rarangana zwone ni songo panga vhaṅwe na bvisa vhaṅwe ni zwezwiḽa zwe rarangana zwone ni sa ḓo ni bvisa na vhathu avho. Okay, ni ready hafho vhathu vha ready? Ndi ite hezwiḽa zwithu vheni ni ready nga ngeo ni songo vha na bvisa vhaṅwe ni to vha litsha vho rali khezwo vhako ni songo vha na delete ni hezwi vhaṱhanga vha ita zwa dzikhompyutha vha ita zwithu vhone vha ya wana havhaḽa rarangana vha songo tsha pangiwa itani vha ramba vho khezwo. Let's go. Parapara FM Royal Heritage Festival. Vaimbi vavo kheva. Scorpion Kings, DJ Maporisa na Kabza the Small. Makazi. Kushazana Tota. Imo, Benny Mayengane, Kakati and Friends, Simi, Sol Penduda, Calvin Momo, Ami Faku, Just Wax and Tutela, Nadia Ma, Caesar, Zin Numala, Rootkid Feather, Licky Black, Mizo Fee. Matoni, Asati, yo. JR Player, Robiwa, we the DJ, King Shiva, Dr. Colbert Mugwebo, Shebe. Peter Moyo, Sinam Aga, Rocker, Hindu Dibras, DJ Lolo, Miss P, Karishma. Shandash, Kuzma Banana, Fabutul Boys, Fistos Feli, Ras Kali, Rohit, Sozo, Cedric Tonga Boy. Rigo Kangana, Royal Gardens. nga kuvhonele kwanga rine sa vhaimbi ndo imela vhaṅwe vhaimbi nṋe ndi vhona uri Royal Garden as it is ndi yone nḓila kana ndi iṅwe ya dzi nḓila dza u alusa ikonomi yashu ya fhano Limpopo. So nga u ralo nṋe ndi vhona uri u tou thoma kha uri dzi thekhisi dzi vha busy u bva nga mulovha hone na tsha matshelo na after event already industry ya dzi business ivha yo thoma u geina rada kha vha dzi bottle store na dzi supermarket mavhengele ngo angaredza u vha khou rengiwa zwithu zwo fhambananaho u bva afho rada kha uri vhathu vha tea u awela vhaṅwe vha funa u ḓa vha eḓelela tsini vha kona ya dikitani vhaṅwe vha ḓo ḓiḓa kana after dikita vha kona u eḓela vha kona u fara dzi nyendo ndapfu. So nga u rali ngo tou angaredza ri tshi khou sedza na uri hu funa u vha na masecurity hu funa u vha na vhathu vha no dovha vha clean after dikita ho vha na vha clean vha before dikita nga u angaredza is a job creation nga yone iṋe. So nṋe ndi ima nazwo many stakeholders they benefit nga u ralo nṋe ndi vha ndi khou ri sa vhaimbi a ri vhe tshithu tshithihi ri tikedze heḽi dikita ndi a zwi ḓivha na zwo ri zwi nga si itee vhaimbi vhoṱhe vhavhidziwa vhoṱhe vha vha participator nga tshifhinga tshithihi ndi mafhungo o ḓi tou sielisana nga u ralo nṋe ndi khou pfha uri ndi a vula muṅwadzi ya kha dzi artist dzine dza khou yo vha tshipiḓa tsha honono mushumo nṋe ndi khou ri congratulations kha vhaḽavho vhane a vha nga ḓo kona u vhidziwa nṋe ndi khou ri next time ndi mafhungo uri kha ri improve talente dzashu zwi vhe nga nḓila ine a zwi itei ra sa ḓo vhidzea mishumo yashu kha ri finye dzikwate u itela mishumo yashu i vhe recognizable na kha vha organize vha muzika.